ชักนำสวดทางที่ยังจูเรงอมโลสักคนรู้นังลามังเลตาปากเล็บหายตินโซมุนฟุลนะกันรำมันเอรำดังมีกันนิโลลูเซโซมีมารักกูที่เลลามาตุปีไว้เพย์มินดัดมาMIZO Global Net Clear tu zong te chibai thaber kan buk a cheu apuang tu lalom pui changte Chanchin tlang pui te Christian Missionary Alliance Church of Myanmar Conference among Malaysia MIZO Christian Fellowship 10 Crusade and both side European Security Service 10 ISIS Thawhtan and Dong Benini Tasom Panisang Mile Som Brook Sunday Nia USA North Carolina State Charlotte City MSA Thawhtan thar thanna anne Tuna Chanchin Kim Changzokin Missionary Alliance Church of Myanmar CNMACM Kokran Chuan Det Ninga February Sang Hile Som Brook Kalta Khan District Conference Voice of Nile Pasarina Chu Kanan Kwa District Poruk Atanga Palai Mi Som Nile Pakwate Kalko Min Roland Hlim Tak Nei Ani He Conference Hian Kwalian Atan Reverend Joel Van Hogena USA Roy Ani He Conference Hian CMACM Local Tina Ruai Tu Tsu Training Nani Ani Ngal Boka Reverend C Van Rosangan Tongle Sakin Palai Ten Hlim Takin Hun An Mantu Local Ruai Tu Ten Tanga Tudon Ani Kumsang Asukwa Somre Pangakan Christian and Missionary Alliance Church of Myanmar hi Reverend Dr. K.T. Vuta Pu Kolthang Vuta Hawa Lodin Ani Malaysia MIZO Christian Fellowship 10 Crusade and both side Malaysia MIZO Christian Fellowship Techuan Chinese New Year Den Chanin Chandam na Crusade Voingana New Year February Sang Nile Som Peruk Chundar Khat Atang Tanin Nisom Patum February Sang Nile Som Peruk Kleng and both saya Hechan dam na crusade hian speaker mi pathum Reverend Lonmao ngun sui thang Pastor Biak Lianate Roy Anni Tupuyatan ipuan in munchu zauro Isaya bung samga pali chang ni ani Crusade an nei na mun hi MCF MRO Malaysia an nei ani zanlama po salmon hi an nei chunjom zel ti in thukan dong Benini Tasom Panisang Mile Som Brook Sunday Nia USA North Carolina State Charlotte City MSA Thawhtan thar thanna February ni som pali sang ni le som Brook Lai Khan North Carolina MSA kum sang ni le som Brook Thawhtan thar Charlotte City than ania in than na hun azo in MSA chian ni thani te la khom na nei ngal ahun man ani bok mi pui an kal thanem le bok ani Thawhtan thar thanna te nein President Pu Lauram Ruata Vice Air Force thanga Secretary Pu Samuel Lian Thang Puya Assistant Secretary Pu Roland Moya Treasurer Pu David Zur Sanglena Committee Member te Pu Lalun Siama Pu Van Liena Pu Tlang Puya Pu Lalram Vul Moya Pu Val Mama Pu Lal Lien Tluanga te Anni European Security Service 10 ISIS Thawhtan and Dong February ni riat sang hile som Peruk Kalta Khan European Security Service 10 ISIS Thawhtan na chu dongin Paris bay ani ma Khan Europe ISIS fighter mi somruk 10 Europe kopui panga London Berlin Paris Belgium le Holland te chu targeta an lo man thu don ani Paris an bay na Khan operative som ni vel nei to in adang operative som liten englai po in andon chele thut thei thu senior European counter terror source chuan asoi ani an operative Roman tu le sursutu ber nia an soi ISIS operative Abu Mohammed al-Adnani arwaman vekni in the broadcaster Paul Cresix chuan asoi bok ani
ole khati zong kha tun tum MIZO global net ten kanon ti chua thei chanchin thar te chu an nia khir tu zong zong te in za in hun man nuam ve ule